tugire Kristu naganze Kristu ijambo ryafashe kanumva nzokurikiza emwe nuko ntukanabana nk'abatukanywa n'ibijuju mwakagira gute bitutse byinshi no kuri ngiye kubireka no kuri ndashimye tugire Kristu mu izina rya Yesu ugiye kureka gutukana yego gutuka abana ngo bakapfa barakagira gute namabye n'amaco abana ngiye kubireka no kuko byamfashe ku mutima ndakunda gutukana byo ntabwo uzabisubira nzosubira tugire Kristu ko byakujyana hehe mu muriro yego urakoze cyane ntuzabisubira ukundi yego nawe we ijambo ni gwawe witwa nde ingingo yagufasha icyo wigiriye ingingo ni iki nitwa Nihoreho Berize ingingo yafashe nuko nakunda gushwana keshi muhira bivanye n'ibibazo byaba biri muhira nka turubika abana tukagwana tugasanga turiko turashwana bavye ku kintu cy'ubunebwe nari umuntu wa mbere w'umunebwe aba muhiriki akazi je narinjejwe kari ko gutembera ariko Imana irangiriye neza ntabyo nzosubira hama ikindi nacyo shatse gushimira nawe wahageze ngaha hantu urakoze mumfashe dukomera amashi Imana hanyuma rero tukiri ahangaha bavuze muri mwene Siraki ikiganiro cya 22 akarongo ka mbere n'aka kabiri wumvise ko umunebwe ngameze nk'iki nkibuye bikurutako ameze nk'ikirundo cy'amazirantoke none ufashe umugambi wo kubiheba sinyisubira yego umukama guhezagiye kandi kiza wafashe ntukakirekure ugenda amahoro iyo ngabiro yitahane yo kuva mu bunebwe ugakura amaboko mu muzu cyangwa ugafatanya n'abandi ibikorwa bya eklezia nibyo yego arakoze cyane tukengurukira umukama yego mwebwe mwitwa bande rero umugambi n'ingingo mwigiriye nuwuhe niki cyabakoze ko ijambo ni gwawe je nitwa Ndatira amaso Emerine Ndatira amaso Emerine yego je cyankoze ko naje nakunda gutuka abana cyane nkabashwanira cyane sanze bata mbere batagaburiye nk'ibitungwa mu rugo nkabatuka ko ari mihimbiri mija byinshi nyene nkabatuka hari hamwe na kenshi ntabagaburira bivanye n'ukuntu bankoshereje yego ivyo byankozeko cyagukoze yego hari n'ikindi cyagukozeko yego ya nakindi ufashe rero iyihe ngingo igiriye ingingo yi nafashe ingingo yuko abo bana ntazoshobora kubashwanira cyane ndabatuka keshi yego uzajya batuka gakeya oya sinzosubira kubatuka wamenye ingaruka zo gutukana yego nazimenye nizihe niba uzibuka ingaruka yo gutukana numvise yuko umuntu aja mu muriro ugumye utukana keshi ababa wakijujwe wakirofa wamusazi wamuhimbiriwe Yesu yabivuze n'umunwa we n'ururimi rwe muri Matayo ikigabane cya 5 akarongo ka 22 kaba ngabo bazacishwa mu nkiko no mu manza zitandukanye hanyuma kandi bakazoherezwa hehe mu myenge idahera yego ntuzabisubire rero yego ndagushimiye kandi nawe waje kudutemberera ngaha kandi kine ndagushimiye n'ukuri wantumiye mu rubanza zogira kwa yubire yego 25 z'ukumunani uku kwezi turimo kuri 25 nzaba mfite yubire y'imyaka 25 nubakanye na sheri wanje sibyo se yego ubwo rero namwebwe muratumiwe we yakiriye ubutumire namwebwe mu bwakire ama munsabire mu izina rya Yesu amen 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 akazina ni bya Mungu Joseph yego hama nagomba mvuge ku bintu byose wavuze byankozeko ariko kimwe gusa ngiye guhindura kugira mfate ingendo ibereye kugira sinzobe cyakikururizo bikururirako yego hama icyakabiri nagomba ndagusabe imbabazi hari ijambo wavuze riri ndahibagiye gato ndibaza mu mwaka uheze turi ngaho mu kivomero waravuze kubijanye
ni zaburi ya 29 yego ngira uco vyibuka nawe urabibona hajya nyene hari ijambo navuze ati ngiye gupima cansanga nacumiye ku Mana aho renda gusaba imbabazi umbabarire kandi wongera usabira imbabazi ku Mana kuko ico gikorwa cyaranse ko ndagikora nuno munsi ndibaza nkeka ndagikora bikunde imbabazi nizi wawe ndibaza yuko byavuze rero byase byankoze kimwe gusa ngiye guhindura ndabe ko noshira mu ngiro ivyo nshobojwe na mutima murakoze yego mutima mwiranda agufasha gushoboze hanyuma ntuzabikinebwe nk'uko ubivuga sinshaka kuzaba nka ryawe bikuruta ko cyangwa ngombe nk'ikirundo cy'amabuye cy'amazirantoki nako nk'uko babivuga muri mwene siraki sibyo se ikiza wafashe rero ntukakirekure yego mutima mwiranda bandanya guhezaje namwe murakoze yego mwe mwitwa bande mwaturutse ingingo mwigiriye niki cyabafashije nitwa Nahindavye Leopold aba mva kuri Succursale ya Rugano jewe ikintu cankoze ko natukana cyane ntaturubika abana jewe unye nihaye ingingo ko ntazosubira kubaturubika kandi n'abasivye gusenga kugira ngo bagaburire ibitungo bakaja kuvoma sinzosubira nzobareka baje gusenga kandi ikindi nacyo cankozeko nacererwa cyane gusenga nkasanga bamaze gutanga umuhezagira ubu nzokwigora rwose nzinduke kugira ngo nsangire imisa n'abandi kandi ikindi cankozeko hari igihe naguma kagashikanwa nkasanga ya mahera ndasubije inyuma kandi Imana ariyo yayampaye sinzobisubira kubera numvise ko umuntu abatakaje umuhezagira yego niyo nama nigiriye yego mukama bigushoboze kandi nubisaba zabigwa kuko heza aravuga ngo mwababyeyi mwebwe ko muzi guha abana banyu ibyiza babasaba ngo ngewe nzabuzwa n'iki kubaha ikiza ni mukinsaba uyu mupapa ari kuba ati jewe nakerererwaga sindigera ndonka umuheza yo gutangira inkuka y'imisa nza nakerewe buri gihe mbere n'igihe cyo gushikana cyagira nakora mu mufuka kandi agashikanwa nakazanye bwa budayimoni bukambwira butireka reka wikoraho utaza kubura karengwe n'ibindi ishikanwa rye akarisubizayo mwumvise ukuntu yaturubikaga abana ariko aravuze ati ngiye mfashe umugambi n'inginga ayo madayimoni atsindwe mu izina rya Yesu ntazongere kunkoresha ngiye kwihanura sinzabisubira sibyo none hari n'abandi agira ngaho wasa gukora mu mufuka ngo ugiye gutanga agashikanwa bwa budayimoni bukaza bwiruka ariko rero ngo nubwo ugiye gutanga ako gashikanwa twagira ngo tukwibutse ko mu rugo nta kunyu gahari nta gasabune gahari ugasanga n'uwo muhezagira urawuze tugire Kristo urabona ko bimubabaje cyane rero iyo umugabo arinda azana amosozi nuko abababaye sibyo none mumusabire rero namwe mwisabira tugire Kristo amena yego vuga cyane tugire Kristo amananja akazina nitwa Kiza Olivier muri byose mwasiguye harimo byinshi byamfashe cyane nk'ibintu by'ubunebwe ndetse no ku n'ibintu byo mu butumwa kugira ubunebwe cyane cyane ndetse n'ubwo bunebwe bwo mu rugo nasaba ko musabira ku mukama nkabandanya ubutumwa bwanjye mongera musabira yego nawe murakoze hari ikindi cyagukoze koze n'ibyo byose mwatiza ndibaza byose byamfashe ahanini cyakugoye cyane n'iby'ubunebwe haba mu rugo no mu nsenge yego turagusabira pe ntuzabe nk'iryo buye bikuruta ko cyangwa ngo ube nk'ikirundo cy'amazirantoki turagusabira mu izina rya Yesu tugire Kristo hari abandi rero abantu bari hano bangahe bari kuvuga ngo ntabwo bashaka kugenda nabo ijambo ryabo tutaryumvise ngo turitege amatwi nibanyaruke nabo tubaha umwanya ngaho ngwino tukwakire nyaruka mu izina rya Yesu tugire Kristo nitwa Habarugira Salvatore abasanzwe ndi mwarimu mutangakivi ngaha jewe ikintu cyankoze ko ubwo butumwa bakibumpa narashatse kugira ubunebwe nkazanza ngo yagoya mugabo ubungingo nihaye nuko ntazosubira kugira ubunebwe kuko byankoze ko ikindi nosaba madamu ikigongwe kubakanye sheri wanje nuko ari muri korari ariko sinashaka ko bahamagaje ibikorwa kabiri mu ndwi namupana nashaka ko agenda rimwe irinda kaja
mu vyiwe ariko numvise ko ikinebwe ari buye bikurutako cankwe ari buye bikurutako cyangwa ikirundo cy'amazirantoki cyangwa ikirundo cy'amazirantoki ariko nawe nyene kandi nubwo ataje arafise ingorane y'ubunebwe bw'umubano kuko sinoreka kumuvuga ntaza mu nama y'umubano ariko avyumve ko nawe nyene ivyo vyamukoze ko igiswe tugire Kristo. wowe rero ugiye gukora iki kuri uwo mudamu wajya gubuza kuza muri korari cyangwa se kubikwega wewe nyene wiyemeje kugira ute? Ingingo nihaye nuko ntazosubira kumubuza muri korare naho kazobiyinga ryose azogenda nta ngorane sinzosubira kumubuza kandi nanje igikorwa bashinze ngiye kugikora nkiziganiye impembo yaha kwisi kuko numvise y'impembo yanjire. Ego urakoze cyane kizafashe ntukakirekure kandi umukama guhezagire ijambo ni gwa. Je nanje nitwa Nibizande sanzwe n'umukuru w'imibano ngaha kandi nje natangiye kuba umukutsa kivi ngaha ngone narabye ijambo ryamfashe ni rijya jambo mwavuze ngo banti burya budayimoni bwa ariho ubudayimoni ngo butera abantu bakitwa abantu bindaba abandi bakitwa mu nyibutse simbikangwa bazumva ryari n'abajyagahe ari amashitana bagendaho. Urakoze cyane nkacamwa ngo simbikangwa rero je natangiye n'umukutsa kivi ngaha ubwo budayimoni nje kugura isengero nacesanga bwarantanga nashika ngaha nkaca numva kame kambariye ngeze ndere aho uza uzinduka ngaha kuyisengero uhembwa ngahe ukorera iki izokugendera gute nkaca nza najya mu nzira nkahagara abantu bakandamutsa bamwe bakambarira ngo fata icupa hajya nkumva akadayimoni kavuga ngo niwe fatira icupa hajya sawa genda uhonjeje wumvirize ryasengero irugurura jorije hoya hama nkaguma nihata ndakora umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 hama akandi kadayimoni karambarira ngo azi rero uko yisengero ngubona izo hava uvuyemwo izoca iba nkitembagara raho uburyo bwose uhamagara abandi bakutsa kivi genda umukuru w'imibano ngaha ndagenda mpamagara abandi bakutsa kivi uwanyitavye n'uyu niyo gituma nkunda kuvuga nishimije ijambo Paulo yandikira Timoteyo ati mwana wanje nibyariye ndakunda rero kuri bwira ujya kuko nje namwibyariye mu butumwa bwo kuba umukutsa kivi ngaha abandi bose nabahamagara akavuga ngo ntabyo twoshobora rero ijambo rero ryamfashe nasanduko tudayimoni kwagiye tunkurikirana ubu rero habereye we abamenyesha mara babonekeye nsigaye numva ngo ijyamire ko kadayimoni kakasanga mu gitanda ijyamire babakutwa mu kutsa kivi aranyaruka ubu ni hari Joriji nawe azamusanga we ijyamire niwabyukana uraja mu ya kabiri tugire Kristu sinogena navuze ndabivuga nyene senyera shitani mu izina rya Yesu ijyamire kuko habarugira ni hari na Joriji barahimbarisha kandi nta ngorane nkacanguma nijyamiye wagomba nabyuka naho nkatangira mwana message bambaza none wewe waraduhaye isabone yo ku message ngaya mahera nimuje kuzana mu message ndaja mu ya kabiri mbere baza kumesera izo mpunzu nkacambana nkatembera kwibarabara kuko mbanza kuraba ngaha kwibarabara najyaja kwibarabara haraho baca bambara ngo ndere ngo banza ufata agacupaje uraja mu ya kabiri wagomba niyo ya kabiri ugasanga sindayigiyemwo gasanga nibere yaho nyene ngo simbikangwa none ndabikangwa se bangirana bijya rero jambo nasanze byafashe jewe ayo majambo yose yafashe jewe ego wasanze ari we bajyage bazumva ajya simbikangwa na ntibindeba nasanze ako kadayi ubwo nayibonye bwaranteye kuko natangiye siko mbandanye ubu ego ugiye gukora iki rero umugambi n'ingingo wigiriye jewe njambo ngiye gukora aba bantu wampamagaye ndamuzi wampamagaye ndamuzi ibi bintu bikorerwa ku gisengero nzobikora n'umutima ukunze kandi nshizemo n'inguvu nk'ukorera zifise nyene kandi nk'uko umukama yabimpamagariye niryo kandi mugabo nsabye iri sengero ryose rinsabire kuko utwo dayimoni twaranteye kabisa Yego turagusabira mu izina rya Yesu. Yego reka aba bose rero tubasabire bafashe ijambo. Hari ikindi ushaka kongeraho?
genda kwicara dusenge dusabe umutima mweranda hama aze agire icyo akora kandi akorere muri twese twitangire kiliziya kandi twitagatifuze kugira ngo ijuru Yezu yateguriye abamukunda twese tuzaritahemo sibyo none mutima mutagatifu turagushemeza turagukunda utasamanywe icyaha mwamikazi w'intumwa mubyeyi wa kiliziya bikira Mariya mubyeyi utagira ikikunanira mu bantu ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen.